Yo abusia ma mensama wa akwa babio efambra emergency Ghana TV eso. Mese ne abrante bia ensa ka na ofidue ha se yo ho. Mese o se efi ne mofra brem. Owo hono ma na se onya atenka bi se oni obi enhiem. Ontwetwe ne ho. Na mese didimu ama enei. Tibia abrante na kom no areho pa yi. Mese mobo Mese wo share video na ho. Chese awase kura begu. Tibia abrante ne wom sisi an. Nyame nko a na betumi age no. Mumie nko share video no de nanum nsem atudwa. Mumie nko share video ne ba. Marcus. Mama ma wakwa aba. Na Marcus. Na wapomo Nyame adomo. Ya de Kristo ase udin. Bacho medisame Samuel. Okay. Ehine fa na Sami free by. Bacho me fi sawaba na bai. Okay. Anopay Sami ewo Makosem dwumadi so. Anopay de nkenya boni ba bibi. De wo mu nyina enyi de kane nyina me ma obre no. It's nyi bi free mu. Because yes we call hospital na say wo pese doctor etumi ehwe ye prescribe the right medicine ede ma wo na wonom enya hotra. Umfa we yade no ebia ensie sanso na se wukọ ye lawyer ho na wukọ ka wansema chense de be ye obetwitwa age wo a udi bisi a wansha na amwa lawyer ukani nyina na de ache no hunu ba bia obedi wasem no e de afa so ti ase ti maye ko de asibia e de besi na ikani nyina ache ye tio any say me how I want me so ni say esi se me ya brand here me ba no ase boni bi be she me muma 94.1 ade na ya poshi me do baby afi me hu nkwala na me pese ade ni pese me ni nkwala na nda esa metimi she me hu so na makoshe dem ti me pia bonti na me hu nkwala na wabonti sa no mo ya mba ya sa na ade ni keka me se me ni nda me mfoso ni nda me mfoso ni nda eba na sa na ade na ha me esa na makope bebi atena din na me hwa ade me so me mbo obi amani na ehye me ho saa nti ekoso a bedu baby no efie na yeti mu no mo wofa enche na metie na emaya nso wo fie opa mo wofa yire na oyepan ola pass nti maya go fie nti se wo mo kodwale saa na me makotete wo mo hwa wo mo nti me hwa wo mo saa du baby na afi ma adwan sesa wo bibi ho me nkwa me beda dem na me bu me mpa wo mpa so saa na me ho asane me bra me hu obada ti ekoso sa me gusu yes adine sa me yenso na ha me nso me nka nchire obi a na ehya me ho na me ye nti edu baby na fe atoato so metime yes be 4 times 5 times a day me yenso na me dwene ho sa ade na me ye me ho sa ha me pan so me ntime nka nchire obi a me yenso me ni obi a metumi ne ndi nkomo nti no me nka nchire obi a na ehye me ho nti edu baby na me start se me di panya sika kakra no na adwene se ayakasi na o se me sika me mfa nkoma Ashawofo ne omunda afide Ashawofo mu eso na me bai me sika bia na me di akwa Ashawo lai me sika bia me bia na me di akwa Ashawo lai na me ne okasi se 20 million kura be di me ho ana pa wi a ebedu weekend na sika na asa ma mfa nya bibia me di ni nyina akwa Ashawo lai ne omo akoda na metwe omuka Ashawofo akese no mu omo da sas Kenya me sisama Ashawofo na nka me ho kwan se metimi dia bibi ama me ho ma menye sika mentimi ntohwe nto me ho matale kura mentimi ntatale enhye mentimi ntompabo mentimi ntohwe sika ne ba mentimi ba krom na ma be hu bibi ade ne fepa na makodi ano na ma yese menye sika ma ba to ade krom mentimi fa ka ba krom ke yetia na me gina de no hu se ya na ma san tumadum na me kofi me san de sika no kofi na se me de kwa Ashawo na makose no na fe me dwene sa ade we se me tobeto anka me amede wo na nka ya media nso entime manisa na se sika ne sa na me se na eko ade nso sha ase che pa sika dodo ama se wa Ashawofo ho amanka metime de ato asase si dan isi so Sika was we dey me person me be mu di but
what the I want me say pin. Sika was saying or Ashawo line no. Ashawo line met my pass as is dying. A bit me up to us as is dying. To assume me. Now they are young couple. 4.1. I didn't the one say. I beg I say, Hana Hammy. It says Cano, a woman who name a Ashawo line, and you marry. Now did she know send me some copy of Rocco. A scanner and Sandia. My dream by me who say was semi jaddy a million. The scanner as Sandia Nafi, my dream by forms and no. Sky is a minister was said, made it to on me baby mamma. The scanner one knew the adrian papa by meeting, but says scanner bar. I said, be pushing me, men quam meeting at them, Name Casasa. I don't know, I don't scam by me, Huna, a bum Susana, and I may quame Casaka Samiho. I don't know how margins are, oh, my minya, Mehuna scam, and me found to me, did now how margins are. Nothing men quam, I said, them knew being a Casana, Menquana make Casa. So be pushing me, sa, Fimahun said no, baby, Oconomina, Quala Menini, or semi made me lazy or not, means me be mamma home because my meaning on Yaquala. Or frame be a minasca papi and farmer in Didi. It's not the be a minascan so quite shower commercial for. Hammy. And I Mrs. Adia made Janaba to me album mamma near say, and Webby or I'm waiting me the Abuamia. And he said, me bahana. And what dear, if you are hopper. We didn't dear by a ma Yamia drum a knee or on a number so branch yet to say was okay now a share as see and you're saying Marcus saying Bay 2004-5 Mohona Sadin the Bame so I'm a home colana Nami person Minomoda. The banners are not shed them, not my shaman who says no, Sadina Macoyana de Asamba. Man in Colanandano, and a coffee bar say, Mayano could Jalia, Nami Marco to tell show more Jayo. Yerepa, and see, who school cry, Mantamanco school. And Nuntin went to me uncle school and answer school now, Cassan one could be. School need the member perfume moon time. Name my means 1 year one day. The Aban is a more fan a coffee me fee, Vutavagin bar, cry, Namisa. Benfi saying, Namisa, Ben. Ezra 94.1. What did me buy and so on so on? Man, farmer go school, ne wife 2 pound. Panumujum, ne pan, Jumanana, or my Jesus and Muye Bia. Ever do baby, nothing, Boabi and female of an omba. Oh no, I knew and didn't come on from beside Bibia cry say. Juma ben on your waist shampoo. Edu baby nothing, me nina na me into my own say. I want to meet the men young more and female fancy. No of a near Juma na me, also I ain't Chauka. And I say, baby, and near Tibiamo. Asa, this a bosume a do brunya. No matter Tanta Lebe, Bakumi and Sabia Mai. Nine say I shall no, yes, can find she. Okay. They do baby na miss no and me ametis na makope pa biedi because we will feel me nya hwe fi Ezra 94.1 okoye pa no juma na o baby nti me start say me di pa na scanner me nya opade no ne na di sa Ashawo fo ne ba me ni so. Okay, we start say na one ka so to be your pa no me boa ni pa na ni ejuma that time na etwa ya no wakasa kase ma na me boa obi ni ni ejuma da me na etwa me ka a month no omo tua me 50 cedis a month busome ache ache 50 cedis this can be di me ho sa na say me nam krom na me ho oba na me pese me ni oba ni di nkoma na me this can man ni da nti me ko hu Ashawo for line na say me de me ho akobo Ashawo for na me this can mom na me ni omo da ade me nya hwe nso mfi musu de bia me nyesika bia nya hwe me kape na me kwa Ashawo line. Okay, enti yenhwe ebra oba wo fa ho no 10 to 11 years de na wani afi kakra anye bia no na obi oba bi ana bema bi ene wudi agoboni bi ho ai bi a wotwetwe sabia son sabia nya do okote ana wode wo hwadi agoro sabre ni mu no obekai bibi etesa oh samre ne die na me nim hwe fa sa ne ma no wo se obi ho a ebia osha no ebia de o dware no etumi ye ne saade no so e ma ne bi ho a ebia wo ya akoda na so etumi sa akora no wo shelod to oba ne dware na obehwe na o twetwe
na ɔtwetwe ani ade nti ebi otimi tra ne so a wɔbenyini no na saa akɔnɔ ne wɔ ne mu wo experience saa de ni bi ɛwɔ wɔhyase baby wo hunu bibi saa so da ho bibi saa da okay sɛ me ba akra kopim sɛ wo ba akra okay na wo fa no bra na wo fa ho no wo kɔ ho no kopim sɛ wo di free ho na saa de ne wo so start wo me wo fa fie ho sabe na no wanya mfie sɛ no that time na manyini kakra na me wo be 15-16 years oh okay ana saa de ne hyase Ezra 94.1 nti de na hyase no ankasa no hyase sɛ time na hyase no start fi baby na me hwɛ mma no ho adwaye no me hwɛ mo ho adwaye saa na amba metim kra sɛ bibi sakra betimi esi a metima mama me ho aba nti akoso a afi me da wona bibi ba metim se membu me mpa so na me hwɛ se me ni oba da style me ni oba betima da nti me yesa na me hu se me ho asane me tu ro ho nyina baby Natalia hye me oh atade hye na me hye na eno no wo bu pa no ko bu pa wa akonyam eyi empa so ana wugina edan ho na wubu pa ewo dan no me da kete so ofum ti me kohwe abaya bi hu adwaye ana kohwe abaya no wose fie wa ye wunu ya na enya me nua mo ye djuma ma me wo fayere ti me kohwe no hu wie ana me da empa so ofum a me bu me mpa se ase me dwene bibi o me tim se abaya no nka me ni betima adase adwene ni nyina sige no so ma dwi nyina wa abaya no so se de menini betima da ntie didimu ana me ho sane me enti na me ho sane me da wo kohwe no na ubewra dem no na wo imagine the nakedness no ma dwi nyina wo no me kohwe no ho na ma dwi nyina wo se de na wo dwale me ho no ho no ma dwi nyina ai adam odwaye na te sen wo window we chi ase adwaye no enimni a echi no wodan na echi si ana ase empuma no we echiri du gina honom na nipa no won face window na ubehu ne kre awe adwaye ho ubehu ne baby ubehu ne baby a eti we hu ne baby a abaya no wanyini kakra na no hwa oye penyin we nyi chemi sabe no obenfie sen abaya no that time obenya be 20 years mo ho kodi obenya oh okay sabe no na won ko the nakedness no na ebia wone wo ne nam fie ho no na wone ho akono bia na no ho akono ni memu ana ho akono ni memu na menim de ka me a wodwa ya me tete ko hwe me hwe no ho wie ya na asa eba me mu se menya me ne bada afi me nso me ntimi nka nche ne se me ne betima ada nti mo na wodwa bia na me ko hwe no afi me de aba obi aso maya wo fie obi am ko dwara na me tete obi akɔhwe no maya nko a na se fie wo no nkrofo yere no mka da bi maya no nko a ompamre wafo that time no maya no mo do so fie o mo ke kan ko be 15 no mo ya pa no Ezra 94.1 so obi akɔdwara na me tete o mo kɔhwe o enti 15 ni nyina no hwa wo no nyina ho me hwe obi aho bi o mo nyina aba ne sa no ase o mo kɔdwara na man kɔhwe o mo ho ana ase de ma yila mi bibi no na me pese de yon ko jara na me pese me ko hwe obi aho na oho ayesa na ho twetwen se wo ho fefe mo twetwen se wo mo ko dware na nko wo mo ho nti se me ko to ade kra na ba ko dwale wie na me hwe no ho a na ase de me bibi akechi no ase de me bibi akechi na me tima ya me style bi sa o we o se nka me twenhwe no ho ansa makoto ma ade na adwen bi sa aba metim ti se obi asabe wo fa nu bone na onya abie no onya abi no mo ya na ne ho twetwe no sa na ye wo okay na yenre ukota wo fa no ho no when start na woni wo fa na yere ene ne ma ena na dadan ba ko mu a bi atoda wo hu se woni ne yere ye bi ene ma start sa na dan ne de obi a woni dan wo ana me wo fa nankasa wono ya carpenter ni Ezra na ye no so tupa no ni ntino ne workers na o chiro mu carpenter juma no obi a woni dan nti se
we akwala na oba oni mema ne beda na maya no so omo bua ma me no omo so omo dan wo nti maya no omo dan na mema nso wo omo dan obi ada ne dem nko ti unu wo fa ire ne wo fa nada na woni ma ne mu bia nso anada bia nda dan ba ko mu da nti woni mema ne bi na ne da mema ne na da mema no a woni omo da no obi anya na adwene se bia sebe eso sebe enya ado obefa woto ana wobe yo bibi na ma sa akono ne start ye bibi sanko so da Ezra 94.1 before I ever start no na wo son da ye bi wo start so son da ye bi ansa na sa akono no be wura wu mu ama wa ye sa na ema no so wo be ka ya mi son da ye se mi ni oba da mi ni oba da ya me ho me ni so ti mi na ase me ho asai eno no minya kukudo ko ka shebre bi se bibi se na si ya da ye mu na me ho se me ho asai wa ni so ana o si o afi na ma ye be ma nti be ma bia so sa da ye no nti se wo be ye be ma wo be so sa da ye na na kire se si wa ye be ma nti afi o ko no asa ko no bia be hye me mu bana me hu oba me nya ma adwin se me ne bada ba me hu oba ya na bibia ba me se give metima pe no ba me timi de ba me mu se me ne betima da me kwana sa adwin na ni mitimi ekosi se afi de adwin bia ba me tim preocupe afi me hu nkwala na mpese me ne omoda woni na sha ase ya me be hwe ma ho a me be yes a ese ada ne o ha da me onse obia ewo oba sometimes ohunu a ebia ne ho tumi esore so ohunu mema no obia wo ba obi ode oba bi beko bi obero ne ho no hwa na chese eniema nyenti na wo type bi a wuhunu a na etimi ma ho sore ya wo koda dem na se we imagine no a ohun tumi eba efie ho no girls miensan bi wo ho me hu omo ana se bibie wura me musa no me nyomo a me nyom bada almost structure to say like omo body esan wo to pa o sa wo mo miensa no omo wo to omo so wo no fo san wo to omo miensa no ti me hu omo ana ye me se me nyawo mo a metimi ne omo ada nso me ntimi mpe oba ne ntina me ntimi nka hwe nkyere omo wontumi nse ba pe bi that time na sa adwene ne mitimi eni se omo kodwale a omo so kra na me start sa se me kohwe ma no ho fie nti omo wo to omo wo nofo bebre na omo wo to omo body pa omo miensa no na se wuhu omo pa no a ukwa ho tumi sane wo na eya na wo bu panko a anase bi a wo twetwe obema me mpane na ya me bu na me ho aba me yesa edu bebi na me be twetwe me ho be 5 times bi ana me si no sa ho twetwe ne so ya bunsam na ma wo yesa na me jai na me hu ne se de ekoso ni nyina nya papa ase de honhom awari bi wo me su bi sa na me hu no me mu afi me wo na me nkwa me kasa sa de na wo ha me sa obi ambe mu so na me kasa sa de na wo ha me sa obi a me pesa on voice bi so ase de obi gina me ncha me ne kasa tina me kasa sa de na wo ha me sa obi a makobra ye djuma nya sika kakra se aduane kwa na me de bato edi a me de bato no wo ha me sa na me se me sika nyina agusa metimi diska nyina na makose no na afi meti wona komode me sa kopembra e betwa meka ye beba ho na chese wo ankasa de personally u taste ma wo mo nofo na wo mo woto bibisa ne ma wo pese nei wo kope wo ba bi sa oyere na one na tena sa ba no e na wo pe sa bibisa na wo mani oh okay mate on se obia ben obi eto da na se bibi koso a e wo abrabo mu na nya utubi susu hu kire wo bi wo ben ho ma me kakra me be me ma me na me ma me ma sheda ne na ntina ba me pe me ma me asampa ana wenyine kakra me ntimi ndi nkomo nkyere obia de ekoso nyina me ntimi mbɔ ho amane nkyere obia da sinse first na me sun sa ada na me ka kyerɛ bra bia o ka kyerɛ me se sisi amaye be ma no
Saadi na ekoso nyina obi ne mu hwe me nka hwe nkyere obi ada. Ono ma me ne wo nkomoda. Me ne ndi wo nkomoda. Papa nso e wo me no. Papa de we film na msa. Na wusa na akasa na wusa na ma ye de obra wo fa no. Na wo ma me mama ye sen. Me ma me mba ye 8. Mema mienu ewu, mema 6 ma 2. Na mema ni mienu akan. One mother one father. 8 no. Mema me ansa no onye omo. First one on your phone. Wo. To asan ko wari from a one ne wo me ansa. Ono nso ewu. Uni ano mo men obi a. Me shadam ben wo musa. Me ben mienu na me ben pa wo mo pa nso. Me shada ni omu ndi nko wanse anti na mbo mu ni ntino. Obi ati ni baby nko. Na akwa sorry. Ba choda me nko sorry. Unsumo unya kremoni nso. Baby. Aden. Honhom ne se benko. Menim de ntia. Unsi asori de moda. Makobida. Makwa sorry ni bida pamba yesi aminkobi. Ade obi ye obi bi ho. Obi anya mehwe. Awa sorry. Wana wo mpese obekobie mu. Nyame na mempe nka makodi enso mentime nko menim de ha me kra. Sa I see ebeba ho. Na mayenhwe enko wo mu a wo si wo pia bonte na se wo hunu enkoda na eye wo se kofa wo mo enkura ben fie sen. Almost enkola be 8 years 10 years 11 years no. That time na me sumo be 16 years. Ti me hu enkola na sa na ase menchi akora ne mfoso ne nda 8 years enkura mu 8 years 7 years no mo de wo mo akono ben no wo mo ho sa no a etumi attract wo se ene wo mo nkoda menim na de ne kam se me no mo nkoda sa bonti na metina na me ho bibisa dwene ba metima na makotena dem makotena dem sa na me a me dwene ho sa akola we aba metimi se me ne nkoda edi de asamba ba wo na fe me a meti wana me dwene ho na se adwena santi akọ na ma pe bi ada menam krom na me hu me san hu bi sana na aba metimi ti bebia me nam no me hwa na saa na eye me na me kofi bebia me na me fi ho na ma kotena ase about timu sa sabe yo mpanifo ai sabe mpredi asa ba no susi me na so eba u timu sa no a eya na akwete sorry eya me hu sorry de ba ya ba metimi se minchi akora ne nda Ezra 94.1 na wo fa no ni market wa ho mo fa na ba ni nche ono ni mano omo enyini ansa me ko ho okay one mani nyini omo enyini okay eti enkra no edru brebie bi a umeki attempt senka wo chiba ko bi ne nakoda ene bi a woje ne ho ana wo bi hu ena wudwane ne ade me ko sha akola ba ko ne yaku nsu ena me sha akola no ono no wenyini kakra be 14 ko 15 mo no enti me man peneda se me penu ba me catch ne straight say me pese me ne da no say he 94.1 saade no onye bi da o na me mai bi da na me nsumi nye bi da na no say nti sanka ebe ya ne sen na me say me ni me so me ni na o say nti me ni me ne ebe ya ne sen Ezra 94.1 me share style akora ne bisa me questions na ebi okobo obi amani a menya asem nti me hwe na me so agro na me dio na o say agro sin asem a wo kan ya me bisa asem agro na me so agro na me dio akra ni so bisa ase ye beye ne sen na je so no so ye ready sen ko obaje because they be bisa wo ye beye ne sen ye ne sen no de na je se na ni je ho me ko dwene ho ense me ne kasa do ani manka obema me ne na ye bibisa akra no bro ye de asem beba nti ma me hye me ho so ho na me sisa ma adwensa no agro nti entwa so echire ono sa bebisa me asem na me ka kire no me nyame ya na hwe ana me so se me ka sa agro ni edi akra ni kondo bibi me ka sa agro ni edi nti me ya sa dia drop me nti me ya sa dia no ana so me nti me ya na me ka kire na ana me so me se enyina ya nkola nti no afina ye suansuan se de ye betimi aye bibi ba me kan sa no me manfa ne serious ojina na ohwe me se ya na so nya serious na aka che me oye awa na otwifa wachi wa bebe otwifa so ko enti mankasa no ho bi
No nya fi be say o be 14 years o be nya 14 that wonderful 14 years abre no na ni abre nti wo ka so mo ntwa so no a e na wo chi wa bebia no wo koye I see woman waka bibi ama kra chese wa ye ya fe ho sase wo di agoda wo di no patam wo dada na na your first time on the show no wo ensuo kwai no ho ma hunu omuti area ho ba yentim bensa ba ya meta hunu pa okay o te hunu meta hunu ba yentim bensa 94.1 enti eno didi mu ano e na afa de wo sa enkoda no emoa wo e na wo beti si Ashawo phone okay eno nti wo first Ashawo line na akoye Kola pass abrantie ho de ya ti ben ya wo area wa ya nka se watabura alaji ti e ben la pass wo si Ezra ko di pa menya me face pay na nsi no me ko ni na mo keke na ma hwede ekoso ti me ko mo ame hu ma ne sa na de ne kan se me ne ba ko nkoda Ezra na wo ko hwede ekoso ho ko hwede ekoso me ta twem ho a me hu se magina ho pamba eni mitimi se metimi ni ebiada by that time I me pay first one sika wo me ho no me twem ho na me ko kra na me suru ko me fe oba na me ho pusi wo fe ba ko no fe ba ko na me ho pusi ya ana o si ade me ho fa me ana me si bibi anyame ana me bisan se eda se ana obi san se de na da se na me se ana me se ko no no afa me se me mbra na o si de na me pe me small boy de na me pe ana me so enye bibia ana o si me mbra na ya nkoi ana me san se ya nkoi ana o si yankwalai nti me ne kan ya ko si 10 Cedis ana me ne koi careful fi ho kono me nye ske bia na o se me de kola pass me de misika kola pass me fi ho na me santissimo kotema ene ezise me hu bebi Ashawo fo me fi tama mba Ashama station ene mu do so ho se 5 million kwa na she me botoma me kwa Ashama me de ni nyina ni Ashawo fo be da na ma ba dakro edi se 5 million na show botoma ena ayi Ashama won so na ba ko ya wutu ya sign na no onu so 10 Cedis na eti da bia no den 10 se 5 but enye 500 na show bottom what's the 5 million crown the show bottom a wo de woni Ashawo for ni na beda Kopi say 5 million ne besa. The whole week, the whole month, and I say a day na 5 million ne besa. A day. Yay. A day. I say akodu hono. Na just no befa ma do do say. Ma be master wo munti no. Oni omo keka style bia wo open no ni hu sika obetwa. Ezra 94.1 FM. Style bia ube open no. Eni hu sika obetwa. Na obetwa. Enti na a day no sika minimum style sika ya na shawata so sa breno but the day no dey sika wo ho pa no woni dodo say na eda magos metima ko baby Ashawo for doors no ma ha mani ankansa ma meni nimpa be 10 metima da me fi we so na me ko we so me fi we so na me ko we so sa meni ma dida meni 10 bet Madam, be fi kwa Stella na de ne kam se Stella me san ko ko fro ne nda. Woni 10 madam no a wo bedru fie no. Stella ko no ne wo ho e Ashawo say. Menya obi a me santi me ne na ada. Any bresam wana me Marcus. Well, any bresam. Like seriously. Be ha me. Na wo mo no wo mo ehhehye wo mo dan na wo ye ya ne adi wa ko wura mu no ana say. We no wo mo giregira ho wo fa wo ma na do mo ko hotel eno no sign na no tie Ashama ho no obia wo ne baby a wo tinti wo kwa o ma o baby da nti wo kwa ono ade wo bewra ne dem na wo ne na akoda wo wi na se wo ko be 94.1 o mo doso o mo to so ho ne so
producer distracted me kakrenti wo say wo de wo ko hotel anasa omo baby wo mu yi no omo si ho na kase je se mo hasi nti edan no wo mu nkete mo obi a hye ne dem wo be ko na omo gina edan na no ho no sompa ti woni na mu a omo gina ho ti dia wa wo pe no wa fa no ho no so mo do so I see na wo ka say ti se matter but what you have for Martin abomu dakro wo etime bro ko di say etime bro 10 na meka na be say wo de ye fa no say e ma dodo a wo fa wo mo a day the door so pa antra na be say the door so pa betime do 15 a day sama ha mani anka sama e be do 15 ya ni nyina no wo ho ba 15 ni nyina no 15 ni nyina okay wo wie we ya okọ ebia wokọ nante kakra ko pa aduane di ko pa isuo bi nom na wasenya ba back and answer from way so then you move to na wokọ foforo so then say metimi ni be miensan dewi na fama ko ton nsuo ano metima no nsuo be miensan sisi me no nsuo ni wi a me ma adwin sama confuse na adwin san sisa na o se me san ko pe foforo ndi nka ho Jesus Mekodi omu saa na be me nsanka ho na masan ko to nsuano na masan ko to aso saa kopi mu se sika no wo botomu no besa kanu ba fon ya na me ho aba me ho so asan we ni so atete o Ezratv 94.1 FM Ezratv 94.1 FM Makosem Jumedie no na wo hwe na wo tie no wadawroma Ezratv 94.1 ensem wo ho enipa nya okay areho obia wone hawo sometimes say uti say obia hye no ho akonfo wanu madrewu ana wode ahoma so ne konwo a ebro wonti ase ebisi ne girl ena eja no ebisi say dabre wode de ka sister ebinum how do so but onamo a wo hunu because we dware wonu ni tim wasra wadresse kama sane mpaboa but a draw so ebinum how do so wo uti wo bi dia na wafa wo de fa nyina ano aden yenu obema no enye asebo hia no a ka won foro ha shade so ankasa na hanu ankasa nani su nyina tata ni sio nani su nyina tata ni sio se osu o pepa nanim wuntumi hwani nti 94.1 MCR ifa mo cha osade ni case no esisi ni nti wadaroma munya careful mame pa na Ghana for sa stigma no edoso enya wasumesini ntina yenim na hwafo ne atiefo a wo mo hwe ye no wo mo tie ye no menim se wo mo ne ye be ya adwene die ntia yakate na wo mo tie kwa animu no wo mo ne ye be ya adwe ensu sam ensu na onyame etumi ade nyina ye wapem waka wo minim se papa no eno na wo hwe na fe wutie no na was look whatever he's saying is true. Listen, things are happening while outside. Okay, obi a message no was say you know papa na Nikita ede the message aba was say this is very sad. Nikita said this is very sad. Was say asem no are ho papa ena yeraba ba ko ede ne de every second part ede every second d enaba was say good morning Marcos, this story is purely spiritual. Okay, part onyame inshallah for message ebra 0245301462 0245301462 say a normal message and say WhatsApp message you back in kind at the amount mama say and me tuga subiem na mene no any enkomo me kan sam nam ka tuga obi o yesa bia no ye ta friend sam tuga nti na me friend tuga no na tuga
say bia what na kemu me share bida me nua kua nso share bida ye wo experience no bra na me wo fi dada mu no me call bank me ba me ne man bi etna kemu trotro sabre no na me ni abobo ya akra ti trotro no na me timu na obetna me nchen na ohye maya we jalabia ohye jalabia na ma yem se na atade na me hye no na me boso kakra egu ho na ohwemia fedie na me hunu se ohwetwene be ma ohwemia no de twetwene be ma ohwemia I was like enti me start to send me video ti me record no ne ho bai kanim ya na ni na sound ni na ba me phone no na me di video no eso na na bi ta ye se wenu ina chi wakotena ka mu wahunu wo ba bi eyesa bi e wo ka mu da da bi ka mu de da bi mentina ka mu ma adwinsa bi ba metimu ka da 94.1 adeka no wunya oba oyi wo taste e wo mu e na adwinsa ama na ka bi wo ho a metimi fo ka bi na mo ho ge obi me ma dwemo no menya na nka me pe ba me si obi pe kra o ka mu da enya epese no se bia wo hwe no na wo twetwe ho dabi enya bibi sa kra wa bontinda okay enti yansan emra back to the ehi wusika pa no because se obi dware na me pacho se wo hwe ema ne ho no wudi pia bonten se bia wo efie bi wo ho apart from mu fie no efie bi wo ho ya wutumi hunu se no so ema dware wo ho a wotete ba bia behunu wo mo udi pie ande fie ho ankwa na me yes ade no ye fie ho no nkwa okay wo hwe wo bi yire ho da obi yire de me hwe obi yire ho da se obi a wo chemi ana se bibi sa da bi de metima kan se omo chemi ne se me de kwa Ashawo line okay so de kwa Ashawo line ti ehwe na wo ka se ebia style bia ene nebo star ben ena nebu eden pa no sa no ko mbe bisa o set star ben na o pe na woni musitase Ezra do na fi my master woman yes ono be bisa o dia o pe no so obeda ho anene sika so be mo doggy style so anene sika enti star ben na woni wani je ho pa eto de bia doggy style na ya me pe eno no eya na utua sen omo ti sen obetima ju 30 Cedis ena normal ena ho no normal nda ho no 10 Cedis 15 Cedis na no elastic be say Ezra 94.1 chakra if I say be 10-15 minutes there edu okay na wonu num no bi ka ho ndro enum ko e ma na misuru wo de be fa omo ndro de me ndro num de me am num rush any 5 star enu kwa na ya ni pure water okay rush okay sa we no energy drink no eno na wonu mu wi na wanum nsuo e de aka ho achan obo ho ban Ezra 94.1 omu nyina na se dru ba bia wo refi ya wa nyi su condom omankasa kura wo condom o nti kwa obama wo su condom o ka se wo mpe condom nso ka se wo mpe condom a o iska obetria no wa be charge ba me nkon rose ada se uko ye nyina wa nkon rose ada dabi mene bi na mene ba akokọ na condom ne pae ama menya gonu me treati sama asena nko Ezra 94.1 ya chire me duwe na maye ba asena ne da so ha me ewo mu a me be matimi kika me na matitin sa matimi tiana ayoku ewo mu na ejai ewo mu nso na asiamba mu wi a condom no wan na eyi wa na yi wa de kototwere ana ba no na eyi me ana me yi o kai ya ni na wutumi yi because I learn say ya wo mo de mema no nsuo no eye bibi me ana ya me yi ujidi tuga me ana ya me tere bia wanya damro so refi pa che ne me ana ya me yi ma de okay I see oni o mama me tissue na me de yi na o de yi okay na say na me tiwa na me dwendwen na me say na okay na say na me tiwa na me dwendwen na me say na Ashawo for makra wo mo ho ba
wo se obi ho abada se wo ne da wo se ya se wo se obi ho ansa ne da like uhu bi da because na no na me dwendwe ho ansa na me se de from one man to another from one enti no wo mo san yo ma na so wo de ya ne say bra na bedi na menyi misika ne ko mo ba me ho bebiri enti se wo ne da na wo ba na wo no ne ho ma ya wo tumi ka cho se to aso dabi o ma ho to avi se wo san twia ne ka 94.1 FM. oh hwe eni ese no asa me kom baby na me ho asa ne me awie na wo na ho asa no me san twia ka na wo ho asa na de sisi e ba no se wo san twia ne ka fo France na didi musa me konya aga bi ti girl no asese menene da no meni de wo hu wo jimi number di se koba enwume no be start juma aya no pese menene be dan wi ansa wa start juma nto ono no me kono wa wanje misika na afi wane me da firi oh na me si no girl no mu na ese mi nti wo frɛ me bi ma na me nko de bia obekwa akogire ho bi obefrɛ wo pese menene da first one ansa no hon stand ni wi ansa wa start enya na boy adwuma na ni je wadwuma wo ba ye first time no me sanso konya assistant bi ono na ofi akra Ezra 94.1 Kumasi ha 2018 ti menene kwa ya sana oso atikaswa ona otinti okokaswa na me nso me kofi la pass o frame oti me frame ma me koda ni nchen wo fie ma de chiansa ma be fi okay me te na san wo be fie untu ahwe hey ani wo bo adwuma because na me bo omo uko so romance so keka ho ana oni on be romance na se no an se bebere na o ma unzu so no baby mso wo ho obema oni ne di agro kakra nsa ono ne ya Ashawo ni ana ho ye ne de oni ne be di agro kakra nsa na ne ho aye I see okay enti ya hwe na oye adwuma bosome na wo gesen me shaase no me ye adwuma bosome na me 50 series ni nyina ho na me de ko me fa ya hwe e de mo a ye betu me pe mu ko 100 series 100 series ni me ji kra no kra se kra ase de na me 50 series na me se ni nyina sa me pe be ko 1.5 me se bia bia me ye adwuma no scan na so ama me ti ame beja ese adwuma no akopɛ adwuma o baby hofro eno na ye no mama me 2 million no nso meji a Ashawo line na me de ko I see me pay ba ko show afi meji 3 million month sa 3 million month no be 2009 mo hono 10 mo na me sika do so pa nso meji scanner me fa ntɔhwe Ashawo line nkwa na me de scanner ko besi na Ashawo phone kwa na me ka se sa scanner nyina metimi de ato asase si dan wo so na che se do so pa we di kun sani ani ana be sen se wo hwe ba di a wo start fa wonom ne watua ebi ho a wutumi a day me I wo kwa na me ho adwiri mi no a day be 10 15 kwabi me se sika na wo sika no wonyi bi nto aduane ni me scanner san wi na afi me adwene aduane amedi wo discanning na ko na ni na hyewi na fe wo dwene aduane abedi nti sa bra ne hine fa na wo kodi die se ba no sa ma ba bubo bu se o madam fofo no ansa me je didi matro no kami ai la kampa wo be bobo sia na wo didi wo bobo sia so di akwa Ashawo line na pense bia wo ho twetwe ba scan you ho na wo kɔ bobo sia instead of so de be traduane adie no na wo de kɔ ho minisika o me ho na ba me musa metimi bobo sia de kɔ menyesika na makotwia wo be waste scanning na wa Ashawo line wo wia na kɔm de wo wo kɔ adanfo wo kɔ bobo sia kɔ traduane adie wo hwɛ ye kura se sika no wo be san de akɔ enti yemfa mu nsani ani sese mehwɛ sa time a problem no say ye 205 kra be see am say be 20 205 na say 20 years 2025 ni wo mu na say be 20 years ebedu a che yemfa
sika no wunsani ani ye de gunsani ani a wo hwa efiri wo ba nyina no sika san na wa waste no ho sika ni de dawson say metime kan bi o mu a metima ka say 94.1 sika na ma say no Ezra 94.1 sika no dawson metima ka say 2.5 billion di ebetima aburo 2.5 billion Ebabru 2.5 billion Ezra 94.1 ni nyina Ashawo line ntina woka se betimi ato asase esifie no but this time was nka me mitina me fi ne de ha me a betimi to asase esifie akosi me bom me humodin pa wo de wadwuma ja me na wo bekona wo beba na me nyanya adwuma na e bia na me ho mfa me me ye adwuma din pa adwuma ben sa na wo de be ma me bia metimi se kodo ubetumi adwa blocks mesi adwuma ma ya etimi di blocks mortar concrete ne di fraba so etoso 4 5 ne e fro ko ba so me di scanner na me da ko boko asiabla wunya ji ya na sa adwere na ba uti ji ya na di ne pian me se ko but wunya nya sika eye wo sen dia etimi hye ma adwin se sika ba me ho a o se me to ade wi o se me to because nyama bebere ho hia me a o se me to mpa bua se kura na se me to mpa bua foforo no de ma me pa na so se sika kura me na ekomode me na sika kura me na me de ba ko sala na me de ba ko ho no ma ko se na aduane mu me gya de ne to jeez na nya ho den na ye didie ye furu pa nhye aben wonko di bi ma wani su mri wo bre bia na komode wo na unidi ya wani su ka kire me bia me da me obi ko dama me wie na ase masum dede bi wo masum me ho hwe ase me ni su bre me na me ko gina bebi kakra me ni su tim ga me ko to nsu de gu me trim me ni nsu ne gu me ho na ase me ni su tie me na me so le koy e ko ka man ko to de ni ndi na me ko dai wo hai dai ana wuti Ezra 94.1 Handa wa Kenya si ameti ho no me be ale ma metu efi ho sisi me ba sa ba de wuti obi nje me ni papa bi na ejuma okay mami reading messages kakra yenu aba ma bi de ne di aba na eyema reho was say I'm with the TV right now crying because I also have the same story as brother Sam. Since 2006 till now, I don't get the hell out of it. What do you need free Accra? The awapa change in answer on also TV no and water. Na enisua edware ni say ya and say one also was a problem na be need ye no start 2006. Kwape musabrei wada so eye. Wo hunu ni a onye kra. Was say eto de bia ono ankasa ne maame empo aya no person ne da or sometimes I even crave for my mother eto de bia otre odwendwini ya na ye ne say wonfa sekan na ontwa ne bema in for sometimes I feel like cutting my dick away when any obi nso dia what they aba messages ne de edoso was me din de afia da so wa me free boso me frɛ ho awo Sam Yesu ti ase ade nyina mu Yesu ne ohene Makos enye de ma Awurade me da ase ono so message odi aba no okay was say saying is true or say look whatever he's saying is true. Listen, things are happening while outside. Was say it's scary outside and whatever he's saying is true. One day Makos try and come to Accra Accra Kunkumba. Make sure you don't dress that good. I will take you around just to experience and see things with your eyes. I'm a butcher. I slaughter and sell cows, goat meat at affordable. Okay. Okay. One also message or the abandon sedako memra kra no famine chini na mention many was say may God protect we all in this planet, bro.
You will be great. I know Marcos and team. Bala Mbole, what then any thing, one of the message buy. Was a good morning, Marcos. The same thing happened to me. If not God, like right now, I don't know what will happen to me. So, what the boy is saying is true. Pa, I'm Nana Kwame. Kontinase say, the worker no no crepa a bicho no. Sen Kenyan Yamia and a genoa and Kenne. Good morning, Marco. This guy case, maybe it is a case from a lady, really hurt or offended. Maybe he did something that really pained the lady. Yabeba ho, and no any idea. Me baby sanos. Inti me mamu ina kwa baby messages ne dawson as working kai. Inti won so far the baby so. Yabeji braka ni na edi amount. Ezra. Sugar. 94.1. What fa like what's the bapeda? Okay, meaning say what fam penada? Aye, fam penada. Moda so ho na won na jai. Ye jai. Muja ya che. Chaka kra. Di entia. Menim de ba ya kra nya ntokwa papa bia nso sana. Menim ntem titi. Mami anka sama obaba ko. Oh, okay, wow. Ezra 94.1. Eno na menim no wo ya che. Ayan what was a problem ning na me ko fa girl bia menene wo yi advertisement na no so want me antena akola no woni na na wo butaweji ya wo hwe wade e kama nya ska kwa France den unye ska sende no wo sende ni ska che sende ska che munye ska ada se adwuma sai ana say because of problem yintira unye ska sende no ska na say there was a million ntimi fa na akra na nkasa wuhu na che oba no o me ho ne nche uko hokosra na o ma me de ne bra e ba be sra nyini kakra nyini kakra na o na o butaweji me ho ne nche biasa oh okay but enti woni wo last girlfriend no ejaye no edi sen be pim sese anya be sen be 2 years ni o fa biem ni insan ko fa ge obi asisi adaya wunya akono fa ma oba wose ne pa woni ne ti ana me wo sa akono no na de me be fa na me ne jaye no enam no so na say oba ase me fi me ni so ade de oye o ma o broken heart ya na ko fa be ma foforo wa ko fa be ma foforo di ba asin se bebre menene tenaye me ya ma adwen senka abehu me krom ni wo kumasi anti menene betina o ye tribe ben me fi votaweji okay se de menene se aka ye krom ka se de nka menene ntina me ya ma adwen sa se menya ni de menene betina ba ge no na asem o den ya me menene ba ko ntokwa mo bomedua Ezra 94.1 24 minutes. If you that they call few corner na say oba se me Ezra 94.1 I see. But sa problem say bia oko we Ashawo line no eda so ho anase say de eda so ha me wo ma me ko a woman oko to when was the last time oko last month me ko any enche kura last month you read this month yeah woji wo salary no wo de ko na che say senye ha no waba any nyame be ya adoma ka this month kura ji salary e ka be ko say wo ba baba ko e wo ho e wo voter region abaya we nyini o 14 years so kasa no from we nyini kakra o 14 years abaya oh okay 14 years any we nyini kakra I see what why you say ubetu anamo bi ma wakokoko mia bi ama wo mu amemo kwankyere ni ade a bia ankwa na say first time a wutu ho anamo ene se wabai first time I made a chair ni say me ko hu difo bi Ezra 94.1 ka say me papa bosu me na aha me na o chere me akwankyere bi ma me koye ba me ye yankosi ba bia ana abesi ne me fa wo number che pan tama na mo wo
ba ko no ana me si me fro na ma ba un chamba any ache o ba ya se what me ato proto ache me ya se me fro na de na san ade no wa bodam papa bibi chichew that time to 2022 mo ana me ya se me ba un chen o akuma FM me timi kuta phone ni se me fro na asanti me ni so ache kama miezi mafanya ne ache papa ache I see it wonu no se akwankyere be na koye mama me wo ya obi ama mi ndru bi ka ho mama de kodwale de dwale 7 days ba mi dwale wi nso na me ti won kan ye mi dwale wi wo ya ni edru bi no ode mama ya mi de kodwale dwale na se me ho hwe de ekoso ana ekoso oji wiska me interest oye no na oton mami that time as 50 cedis and oye dru bi kan edi mami ama me de ko dwale ti me dwale wi a me hu hwe no man san to na mo bi mai se me bai I see mame enko na jumedie no ene minim se wo ho adwiri wo yie pa na o say hi, I'm One Key from Bonfachiase, watching you live from Ezratv TV. Oh, this is spiritual, but God help him for us. Why? Keep the fire burning. Okay, Onyame ebe boano ama yenina near the adansi. Also, good morning, keep it up. Oh, this is serious, very sad. Oh, may the Lord be with us. I'm Abbas from Christian Service University. Or say good afternoon, Makosem. What my brother is going through is spiritual. I once used to be under the same attack, but by the grace of God, I was able to overcome it. Only God is the way. Okay, may that say, was say, may God help him. Oh, now wow. Okay. I say my name is Kofi Odogu from Kote. God bless you with a good job or a good work you're doing in life. It's a true story. Okay, and also the message no but so let's pray God will protect him. Tell your pastor that this is hunting you. Okay, need you know but one fa the message making kaidia kani na ka ho na mami meye na mene sam enwie na sade etie bia no enu say sam ensan entu ne na nsi fidua yi emo no na ode adansede na eba na sam ebra na obane mame ene ogel ya woni ni jai 2 years a onsan enfa baby mu no woni wo ebi atena ben fie say many when it's na eja e manfa obia bi mu sa woni like woni obia de ti ben fie say de many ni jai no obane mame kra woni netina en fie be say oh many netina be 2 years mu an wo akola ni wie na okay metiti and away no so e woni netina last one woni netina en fie say many netina means endo one ya kra okay ebra na woni omo nyina te no woni wait na be 2 years woni wait so enru 1 year woni omo te ne sa akono no koi ana say na oda so eye efa wo no machi na wo ho ametaye oh ni me ni oba wo ho omo nyina na sadi na da so wo me so it is still na wo free o machi ko Ashawo line no awo ma me ko adai na sadi wusi pe no na wonu mu ntimi mfa ma wo sa me ni me de ha me o ma ko Ezra omo de be ma wo ba still be pese wo be san akọ oh I see na what I call chrome me chrome se ma ko ho a me ma menti what I call ai me ma me we nyini ebi e wa tini ya ready am ko obi e so ntan kwani chrome nti na o mate bibi agu so se be ya wo be ba wo chrome enu nti na me bi sa wo sa no se what I call ya ko sie me na na ba e kra nche Ezra 94.1 na wo se wo di sika wasai no Ashawo line no betimi dia top cross fie ye nei se wo calculate a by 2.5 billion and yes sika do so nti since asade we nyina started besi last month wo sign ekoye
ubetimi akan ma dodo a woni wo ma ada menkai se dia omododo menkai Ezra 94.1 but what ti said ye wodi wani bu sikai se wodi wani bu a besen akos menkai edosu omodosu menkai bedroom 50 bet ma bro because acho Ezra 94.1 kai de e baye den but na me hwe sen ka wodi wani fifa mu a dosu edoso 200 na 300 ade daddy enye dey bia o wankasa dey bia na ye 15 or say e bia ada like a man no e bia dodo a watumi afa akosie so ohunu unse no kasa bia e bia 500 Ghana na hye nsem a agisa asa enti bi o wa ma be 15 but enye dey bia 15 ni esanka wawu enye da bia 50 ma des ka won ho no nti ma dodo no ma da ne de a day no that could be the 15 the dream ye ma 300 the enu some we the enu ana ebedu wo siri ya wintimi nyima no yi ache basa last month ya wokoi last month wokoi 300 the another at said ye wusiri de na chese bedu no na wusiri de na chese said ye tie bia e bedru se enye wunyi ni se wakoye wo bia de na e bia wadome ana waka se bia to so kaka yuti ma menhwe ahonu kwa de meni obi ani asam me so kura me ho asam me nsan so kura mpekasa se me ku juma bi mu a omo a me ne omo ye ejuma no enye omo na me ne omo bedi agora se me pia bonti se madam funi pande ho me wa bonti ejuma ni wa me hyeden juma o de ye ko ye ejuma ba me didi ana me hyeden pia bonti ti bibi sense nti woni sofo na wokọ ne ho no be ya adwen se bosom no a ewo mu fie no na edi wunya ono okana sanu mi papa ye densini mi papa ya konfo votarage ho okana sanu first okan mi di madwuma no ba kwanche na odi ma mi anya adwuma no ama mi ho se nya no se no anka de osi mi ye ni me na o se anka bi bitimi si mi ho no hwe sakra yake tuwa kra ma na bi a kire yi e sign start ye hwe kra na ho hwe ane wo kan de se anka wutumi ko wo papa kromu on so na wonu papa kodi nkomo so na agene hwe yi a e bia ko betumi a bibi so a kire me papa o papa like o papa ebusia no o papa de se wa frame mi papa ngasa e penny kakra Ezra 94.1 de metima kasa kan se this is my brothers mo busian de o mansa mi papa no ngeto mu na obi ewu mi anti mi obi ewu I see okay nti se say de emo a wo pa ne se ye be boa na sa mu we fi mi so because mada na mi sun dai na obi ne me da me sun dai mi ta sun sa dai na pa amo akachi abrabo bebere ona fufu na o mu si so obi akọ na ni mu jaw because tama sa dwinim sa de number mi sun na me timi service ka that time ni eji chop money at 10 pesos me ndi mpo na de asa mitimi de tususwa mitimi tususwa na menya 50,000 that time de ma wanye sika kitwa na me de amani me mami yes so me be ji sika kese mu mitimi nya hwe paro nya meti ase ye njini area ye be kire we bi na fe wo de area e be di enkomo wo be fufu abeka bi me hawa eni sa hawe ya sa hawe atifo ye twa ye ho emra ebra obetu anamon no ba bia won so hwe ye free bia ukoda o bompaya na won so de sam tuga aka won pai bo no eho menim se ye nyina ye koso na ye de pai bo tai de obeye no ekira
yeah obeba abedia dance ama won so okay me nya to wase akan na fe ma summarize no ma me ma abedia for akwaba sa Pastor Julius Akwaba guda alhamdulillah guda alhamdulillah sanu okay sanu akwaba bi okay evangelist all right emuayo emuaya obisi Marcos, I'm also having the same problem. Please, I need your help. I've been in this situation since 2003 till now, but I don't go to Ashawo line. Also, no, the Ashawo line, but maybe Atane so sa. Okay, well, say unfortunately, some is not a church going type. So, Marcos, you and your noble team can be the best people to help some spiritually. But I say, parts edify, secondly, takrade enebaye. Well, say I'm Nora from Bekum Kura. So this is too bad. God will put His hands on him. Okay, or no idea. Well, say I am the person of Zachary Stephen from Upper East Boko. Big salute, Mama. You are doing great. Wonderful. Okay, job. May the Almighty God have mercy upon us. And also Eddie, and I say, oh, what's sad. Oh, what sadly. I'm watching you and also sharing tears for Tuga. May that say messages no eba. Pastor, ma anwa day. Secret me nimye ewiase no normally so what is obi e kasase ya na ya ho semo se wodo me ana me pese fa ho hye nipa na mpabo no se ye me na me kote bia we mu how will it feel na e ba sa obeti ase yi pa se we got 2000 just one day me ne ma beda manasa ewi ana fi me badwene ho na busa senti die honhom pa na trimo dense na de bia na me ka se sani mo bi se sia ya fi se nyame pese de boy nipa kokko because ya na nipa bi ba bia na ya dwene firi so se ahonhom etini ya adwuma se nipa brabo because ori abante story pa wala se wa mfana se de ye wunya obe fi se o munya na ono na epere adwuma bi akobo na se o pa adwuma bo na nkola oh, this is one try so but sia on oba kika de person kan bia so obi dware na okoteta akohwe ne akohwe okotie sound no the sound no akoye adwuma it is so ti baby na wutia obus ma nyame agye o ma me agye yam papa because baby am ka say ye mu pa de bia nyame na gye ya okura de sound na okotie ye de get better guy o oni okotie da bi o okotie sound o okotie anga ka ye hwe wo bi o dware oba ne ho na oba no abeda no imagine wo bu ne pa na ne ho esane no okotie sound no obi ye sound no pa keke da bi nyese obi no obi da na okotie ne mu obi o dware okotete okotete ho obehwe wa hwe ho nyina na wa hwe so a na twetwe ne te say obi o drugs na wonya bi so oba na ebia se me na obehwe me ho na de wa amantem na medware awia we dey nka obehwe ne ma and now also ope wo mo san so bi e ma no wo bi a obi a ohu a e ma ne ho ye na o say obi o wo to na ne no fo no girls no for the nka obehwe girls na three bi wo mo wo to wo no fo eno na Muslim sha na utumi anu edin ma anu edin no ye kan say now te na anu de bia na me ka entina na me wase mi ameta ka chenko for say o ya wale mi no na wale mi ensa na ya si Solomon kra wale 1000 am say so be so you Solomon wale 1000 e bi ne ye jari tiawa wo so aso o ma anyamro wo so you man for the so ma ye ma certificate try the okay re ka bo so ga wo ni stamina Mr. Obo so ni stamina so the can e beyond the nipa timi yo the can no power no e beyond the nipa dasani etimi ye oh na e very pathetic nipa dasani benefit me about 15 a day one day and onidio ensuo ne energy drinks there
That's a spirit. Ati sɛ yɛyɛ deliverance wa sɔrɔ amount mu ababa wa fiafia bi na ɛtisi so a mɛma kɛntɛn wɔn fia tiri nkɔntu eti ɛyɛ ho wɔ wiri mu ma ɔyɛ deɛ ordinary person wuntumi nyɛ na de bi ara meka sɛ ma yɛn sum nyame yie o de bi ara some of these things esisi a bi mu sɛ nyame de ɛnɛtiefo a etie yɛ no ɔde yɛn nua bɛɛ ma story no ɛbɔ yɛ kɔkɔ ɔde ɛbɔ yɛ sɛ yɛn ni bɛba yɛn ho so yɛn mu bebree wɔ ho yɛ addictions ahodoɔ bebree mu but yɛ bebree fi sɛ o ɛmia na mpɛsɛ ne yɛ no wɔn bi abɔ wura sɛ yɛ wɔ ni nsɔ adeɛ na sɛ usia panyin bi a wɔn ho asafo na sister wɔn bi na abɔ wura no ma adeɛ a wɔyɛ sɛ yɛ normal sɛ obi ɛsɛ bɛrima bi yɛ adwaman bɛrima bi ti sɛ yɛ ebi anko ka ɛnyu deɛ wɔayɛ eti wɔn bɛn ɛna aba bɛhyɛ mu ɔyɛ saa de no saa wɔn ofiri henfa diɛ nti na saa wɔn bɛfa no so ɔde ne bɛyɛ saa adwuma ɔde ne yɛ wɔn nyɛ ɛkɔhyɛ sɛ ɛsɛ ebusa wo na ma wɔn wuti a busa wɔn sɛ suma na wɔn da na die no diɛ hɔhom na de wɔyɛ saa na ne bota yɛ paa ɔde yɛ saa no sɛn maa nipa bebree wɔ ɔmo awari egu not because of anything but spirit bi apɛkɛ no so ɔde ne bɛ di dwuma just so that ɔbɛ sɛ ne life yɛ ma no 10 years 5 years. Just 3 years. So because why is hard we are man, not yensa fanabra, near the Dutch said they say. What is a sea crowd or Tiana can what it ever say? So it means that somewhere a cigar where investor was a Brawe and Quakrama. Minesha say Cassie could be 2.2 see it me. Was it to me twice as fie sikana we invest wa so now me catch so often we send any na you say anya kra no ebebru 2.5 billion ebebru I say a rough estimate he just estimate and say yeah we a rough estimate 2.5 billion na Ghana ha na branded to sell 2.5 billion ma and they company anything from here I did business I want to be funny but sebi madros ma me dey anopa futu e bia ya telefone bi tie e so we dey bibia we dey sebi ya dwama de na ye kan but you be wa o betimi afu su be pama bun ya dako sister emfa no normal who be the way adwuma ma ehun ade timi ka chese bo bi dua ku to twe spirit bi na enu di asiesa no na on foul so do say nkofo wa no po say obi kra de ya de wia yes ohun obi ade ana ne ho keka no one foul ne ho nto no na ni be ba be foul won yanko ba draw say we see hata oba be foul no an yanko ba draw say we see hata enyam no wa ka say mo no afa we see ni draw so kra de asa nya sha ba ku na we see asa na ho fa kwa ko so we ria hu be ne do boss akwa no wo po wase wo enya se bi yo ko fa ndo so na o fa ma na wona che na wo nya bi nsha wo wa aye wo mum e wo po wase wo so mo ye ni mra e ho so ene e wake up call wo ya do ma wa ha ka mo sori ma e wake up call spirit bi wu ya go fu bi wa asa o mo da chi wo ma wo ni nya fa se e normal una wabaya wakoni be me kwatwempra no ni oyiri sika gu wa mo so na wo ma ebe nyi wa bra be ma nso nye so o ma o sika ni bi o mo shawo onya wari ni bi aware de se be mo ni hu se bibi se yasia onya wari ni bi aware de na ne che se any spirit ni nya na dwo so be mo aware enti de obe o de be yew ama be de obe bi aye bi gu ni ma se ye le pampam no e no de be yewo enti mumu me mfa se yiri be ma die e no ni Ashawo for that no but you tembra wa babo na hwede na ho bi so de yawo so that ubetimi fighting from a neck wa ba you open mo free ho but you ba be one no say you so a good Samaritan as a broadcast journalist no ye ma wo so ti ase say it is happening to you na wo ni ma wo so wo de ne ye different wo de ne ye adwaman wo de ne nye adwaman abi so de ne different na bi o so ho me na mo be say mu ade sister e spirit bi na wura me na ka cho e hu bi e no person ode ani nso ade no o se wo shebre one sass yan ko sa ade ne na odi hu agro oh yesi me mu ade oh yesi me mu ade oh yesi me mu ade oh yesi me nso ade wani be ba ho so me say o ba ko a wa wo no da chen be bo be ya pam wo fifi because who there wani na no he ma ye story bi o ha ye ko dru fi o no
abrante na aka che say me ma me o ya de kwa na o kan obi obi in a sense wa ba no kwa ba serious me na do ya juma o obebo mani nyina fu nche say waware na aware na na egu ene ma ekofio wo manso anka e fasa aware na gu ko wo ojeji wo manso ese ye tu fo awonfa di all of a sudden makodi papa on papa and no cry you almost stepfather you almost stepfather and your biological stepfather o matimi stepfather na sem agugu na ti ama wa wo no so ma ahun de ye die si o papa maye ni na ho mama yem fa say brai no nense na waka na mu ebi ho a me tesa waka me say ai hwe eti tema no osu se na ye ma ayo anya me pe o debi kapa be kasa papa me pesa me ye no eno de mi ntime nye na boni a me mpe na me ye ma anya wa na ene de bia me ka de hunim ho fo na eno tire ya so ye mo wani aba ho so se obi hunu se de ekoso na efre hen na wo hu se bibi na ye ono entra so me me ka so for sa me se ma ene dia ama sa ne ma wani ya de pese bia de gu sa spiritual aspect of life so adi for atofo ba o se kra de je me ka se abanti ka sa kra no obu ko be ka so omunya no ono ana pese obo ya pese ya shift free sa aspect e bibi na ye na sa na me yetime trize ko hu ade kro and once I will be free spiritual aspect and that is on one episode of one won't mean that solution the solution will never come and don't forget say bon sounds so be a sign one draw one crazy idea but thank God say only who say no bibi na ha me say me ba for solution ti who so wuti no mama he wo umu ade umu mpanifo o ya kwadro say no be nyina ahom na achachire o yare bi ni wodi asie ahom na achachire woni nipa esanya we shot on more phone after we home na techire because ye bema every communication be obi ano break you ya afi o chine bi open mo mpa kan nipa no bitimi abo ano wase ho be no akoba de be amka se yense dwofo ma ya dwuma ye na anu ne fi hase ba ha ya tia se si ai ye no mu di nkomo bi boy ye bra bia ye say ho aka betim ko afafo ontimi kinti minyesa so yesu ana kabem yasa because enimu so akwa omunti back ebi akọ they can't come back again di entia esu bi anta ne ho dia edenta wantawa bi ababa beto ho obi ehuru bia bi efrie so say esu ni de ne ho di nko ade a wo ye den wo be se ho na say esu awodo na dead ni na no ene me pese me kine clear chem ko for say bibiri na wa spirit bi and they use to do yes adia no mo woni mra so na she bible bi ase e free eneko sha se ye wa wo kwaje ho adwuma ma anya sa o ma se wala de bia meka this o se wi an wa twe ho ti woni be ba ho so na na fe I say na ya I say wo ye na hwienye wo ye na hwienye obi ba asoyon ma na ye bompae akwa ware 3 na okọ ani na no agu the last one no or didn't answer call na and of frame no bomb money and we recount to the sequence of event as see ama last one the didn't answer call man and tasso one am catch and say o my mom pie o buy ya didn't pie at 10 you know obeje dey say on one papa free ne papa nua se ne man ware so be man ware pa any possible ono an kasa tinya mbobra asua adwuma ye adwuma pese me bo adwuma ndi so that ye adwuma ye ne store kama o ne ma no so say aware ahodo ware obia wa wo bi ho na eno kura no ne papa ni nua say so me nua na wu na wo pese wo kire say wo be bo bra dia ene me ma wo mare ne mare so ono na wa ye sade na dia ene me no kasa me ne gene share the last time no kono maduro kono ho okono maduro kono ho na me advice na ojaye the last time I'm in I think I know say enrichi was papa say kada person say go back to nkan am say he yeah wono ne wonu na wa to boase ne fa ye mpaibo na ewrade nyewo efi ne wonam ni jai me kwa me ne one real omemoku ho yeah nti ma me kan ba be say ahun ni bi wa ne botan say mesel but o be wura ni man kitin after 2020 when be ba won so say e bibi na ye no wa sell that no every eti adofo Makosem so dey akata say higher educational center
we are the same case yemfa obi de ne de adwaman o de na ede a work on it and na ense your future ochina Medas, once good afternoon, house and the crew. The man is suffering from spiritual attacks. Either he offended a lady and was cursed, or he mistakenly entered into someone's who is dealing with spirit. It can also happen is coming from the gods in the family. As he said, he's an error, so he must think far back. What I saw on Friday night with the pregnant woman, it can happen. He also have gone through those things in the family. Okay, but that's a blue sea. Agree? Otako fie. Usi ebisa na wadi ya kawun down kwa. Na omayo bi onu so okwa yie. Ena woni obi anso enkon wonko fa ba chese. That was starting na no a virgin cry. Son of okwa Ashawo fo no na ede. Ohwe nkola nketo ho na ohunu saa de no no so kra so ye. Eno kwa wanfo omoda. Wanfo omoda. Ti Ashawo line no na the breaking the virginity. Oh, especially kwa say fifi a ma da yesu bi anase de ye bi be daddy. Ama what mean the wadwene bubu set ka obi se bisa ni ko be ka so ebia ebia men ka se fifi na so me sunda e bi se anase me ma me nua bi ana hanka bibi be daddy anya isa. Bompayo, wa utie mi bompayo, bompayo, odofo utie mi bompayo, ani awona munyina, efri, amani awona munyina, efri. Oh. Bibi free baby o. Ewiase bibi nsikwa. Bibi nsikwa. Bibi nsiko. Ah, bibi nsikwa o. Bibi nsikwa o. Bibi nsikwa. Sha, amfani yomani akura saa o. Ewiase ayenamu. Ah, bibi nsikwa saa o. Na mini sister bi obodga. Na Oye DSP yere na Mako Arekosem seni kuna fano wose obi amfa ne bia nka ho a ontumi nda hwie na na ne die no unse onimaduane ye nti ne adwumamfo no omo ya ne afa na madam Bejiska na ye aduane fa breye nti o mani sika sa onye aduane na oton nsane aduane ka no dia o dia brew na dia mani baba ya no dia Ezra 94.1 FM na wa ye sa no mana sasa dia na o ye wase mi ame dia aduane ne beko o de kwa e ho na ne ho na o mwedi o ni kunu hey where do be na cast a spell on her o ni kunu na tie na uhunda ntumi hwele ni kunu ne da na obi ni na bia nka ho ane honto no kunu ekọ ba bi o watu kwan o wonko ba bi a Ezra 94.1 ni dia ne se ni kunu be kwa adwuma mu na wo be pon a obeba enye se wote ne ba bi no no so te ne ba mu nyina tifie dada ba ko so empa ba ko so tifie ba ko so na dia shi ni kunu kura wo di jaye kwa yes it's a constable said here you nakora akara go di kwa DSP constable edine yere Ezra ni kunu wose wadi ba kokko abi na me de ba chawo nansu wenku a die me mfa nche woda come inspector kurani Some kind ne payi ba kokura di wose o said yes tie no eno kra nya hwe ne mom wei me mfa nche woda nti na oni ni kunu dadan ba kum bi na mse wo hwe sister na wontumi nhwe kama oni ni dadan 3 years na be ma mfa no ho Ezra 94.1 FM eni no wo kunu na se wo SOMPATV wo me ane ya na me no da yo me di ne ya time na me mu aba wo se wo ba na enu anu no na unsa ahun bi se kwase for now na obegu ani mase ni bibia do obegu ani mu ase abrati kwa wo hye no so se wan fa nkora ne bi o no
for them now for apply 8 years now will be 18 years 8 years in the car 18 way you do what to obe wani muase di oba ya na se obegu wani muase na wukunu di wafiri ha mo koye adwuma wa ha eye dan na wo wie so unse mema ni bi ye nkurasefo pa o obeka na wo wie ye na wo ka wo wie ye na wo ka wo de wa ye wa no hu na wo de ne nam na wo te no mo kana kekekekeke sa obeka ni kunu di mu awreho sa ene ese o mo peacekeeping bi wo abrocha ya de omoko ene o so ene okoye ene eho okoye dabre se de na ode yare ede ba ha ebewuye adwendwene ode ho adwendwene sa na nya ni nkuase ya ene anya hunhun bi na eye adwuma aka we ase ne sen ase ne sen se wo ho kire wo ose me ntumi na da ba ko an be ma ene me na se ne medane na me se ne me da sa bebre wo sa awoni eye dia sister obi na enya ho kane di obra obi na e kane di ne akwa bi tie yo ebuo chrome estate na uhunu guy na Ezra shada nya bia na so obey free hwa ne say eba foforo we free hwa ne say we ba foforo hey afede ebuo mi to be from hey na pa woli de ne hawo wo se minimum po chese mi to utumi hu e ma ferefo a anka eni kwan se sa guy no mutumi e ba ho se ye ba na ono do obi tumi ba no aka che ne twen wo da tena ha twen no na che se obi wo dem o mo nkon so na wo ba da akon wo se tena ha twen me ba na we wo ja we kwan ya ma we ya ba be wuram anam si we de anya kwa wo na ne ma me me ba na gie etente gram bi ma mfani ni agro enfa ma mfani ni agro obatan wo mi ensha sasi suma me to me bedini bebre tumbe bebre anam si we de o ma mi ya na eye wo maami ya na eye wo na nya sa pa anka sedie wo ma esitie yi eye dan ana wo wutumi gina wo ma wo ba fans na woni ndi ebe ye no se obi na ebe ku no se yare bi na obenya wo eye wo na ebe da wo so ana wutu wo e kanfo no eye hunhun bi a eye adwuma wo ho enti niema bi wo ho emfa ni agro wo kwa aware ase anu akowi ade ne ye de waba obi kwa send message or say good afternoon Marco, I have a co-worker is the same as the one in your studio also Bemo was we are lipstick in that. Obewia na enwa question a different time buy. He's stealing even he is stealing even lipstick. Obewia dey aswa no dey aba no ono ni wi ase dey wo dey ba wi ase a no enimguase enko an pese egu no na nkanya asem a we ha o nso nsa sorry dem gross ontumi nwura sorry ontumi nwura sorry di enti a wo se wonim but ontumi nwura sorry mama na nko se wo kwa wo ba beti enti John 10:10 also oyifo ne ma gise wakum no wasei wo enti ne niam a wo ye nyina ne se wo be sei wo wo free away so we jai wo na wo kwa ha ne sei ne ye sei wo ye gu wani mu ase ye sei wo aha na wo ko na wo se be wo be bia adana ye ye story man so de ne yere ne bedan enye ne de gise wo ko wura no de ne nsa ewura na se ansa na wati bida Ezra wati bida se wo wotumi de wonsa wo ne be ma da owi anu akọ washroom no de ne nsa ewura ho na wo de eye ne desine se wo ne kuru ebeda we eye papa na wati bida se oba ne be ma nyame aye ne sa wase me de me pe oba me pe me trum me di trum honhombone eye de ya honhombone me de oba ne oba yan ware oba ne oba fe nsamrura ye ho sadamo eye de ya no wuti wo ebe wiase wo hu se wo ma me ware
obada anka wo beba wiase wo se media mi si so no media de me ya ne se me ne ba me yonko ba otumi nkunu ne yonko ba ho afro oba o wo hu ne yonko ba me ho fenka menya wa ye me ayia na we eye suban pa nya wo ye nyina no enye papa o enye papa na ye ka kire wo ne ene wo be di ha ba no ene ye de fa so ye den ye ka kire wo no sesafiri ho na ye honhom bone ye gu wani mu ase da bia me hu no ye se wo na ho afa no nya wo na ho afa anya nko na ho afa wo oman sister anya nko na ho afa o ye gu wani mu ase no wo firi ba ma we 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 we kra no this time kra nye me mo ya mre unsenka ba ma be pe wa ware wa otumi ko rounds area na wotie no ni ebusa bisa ni ehwehwehwe mu a ni ehun sa oba we je ne hote ansa ne de na aye yeso mu ade unse wo fie obi ase wo mu ade be ma ba no be bokokoko anu oba ba be jaawo otumi me ware wo ade ntia yeso wo mu ade obi anim se fie wo mu ade eya honhom once sa ware be na abekwa kwotena ase wakuma aba be ya na wo so adidi na tam wa ase na mboni kakra na wakodi na tam eye ni nyina ye honhom a esese wo ye ho niema ye kana wo de wo te wasa na ye hen wo de me girl because was we de me mu ade onti me wontam and I'm say no any wa wo de ato ho se wo de wo mu ade nti wo be wontam eye wani je so ada wo kan sa se wona ne ma me se ne me wa aduma ye asem a wo gina ha kan si ye se wo mu ade wo be wontam ni wo baba be wu ni aba be bo me nurse for ya baba be bo me bayfuo wo ma me bayfuo eni me hunu sei ne so de eni me no be kye ayam wo fie ha ye ma me betena wo ma wo me bo me bayiye abra wo no akodi nkwase asemo na wo ne nam ena me de ese mu ade o wo ka me ka bia kiro me ka de chance wa kire wo nti ne ya wu ya ni aba ni ye be ya me kwa hodo ye be pete de be gumani mesramu sese de wiase na duru no emu ayehye won samu pene de bebre sire nyame de no enti se wan hwe ya wo betena ho we so fu bi kura ate ho woni ni kodi ngo se ma suwe mitiri wenye ho se jesa mekoka bibia jesa meka we anya honhom de ha wo so fu we keep on some confidential no bibi has of no as I said na ga ni na ye omre yo aye se se ye ho aduma se die nti na nipa na hu nse wo na ye tumi ni wudi nkoma wo kura wa no yie na wo tumi ka se media ma no de ni mitiri de nye ho se me ntumi nka ma no ntumi ne no wudi nkoma e be da ye yie ye no ye nhihye ye be da ye yie enti ni nyina ye nioma esese ye de yesua me ye na masua de wa ha masua de wa ha pa me hu se wiase bibi wo ho esese ye de ye ni to fom na ye bo ho mpaye na ye sere rade e ma ye ma ene ya ankasa ye ho because we ne maame o start free nkwala abre o maame ti wo yare twese me ba wo kuma se ye adwuma o de ma hye wo fo sikani da kru to me fa ma 15 e ma 15 aden na wo koye aduma e bia styles bia ne bo styles bia ne bo de ono so pay ye doggy eno so na ne bo eden it is a 500 na she wo bottom na we di 500 ni nyina o timi bobo se akwa akodi na ade akwa akodi twe adey this anu wo shin eti na na rap wo su ene wa betu yefo wo su die wo me su me die wo ye nko ne nko ye ho adwuma na ye ma ye ni ye dai enna ho na ye hu nse ne wiase na bibi ye dai ewo ho na ye sesa ya adwene kakra na ye ma ye ni ye dai enko so ma ko me die waduru ha no nko ade misa ye ya awie amen aha die just one for na nsi ha na wa mama metina ha ye de awrade na ye adwuma obi ade na asem ma ye nyan na sa enti wo ko no wa ka de wo mu a no me na so wa wo na emu ba ha ye de Kristo e na ye adwuma ono na ye nimu no enti ono ne ye na ye adwuma en na ye nyina ye be chance ye ne de na ka ye mpa ibo te se de obi ba ha bia na ye de ka ye mpa ibo ho na ye bo mpa ye ma no ebi aba benya wogie ko oh yes ebi aba bebre aba ha abenya wogie de ko enti de obetu ne na ya ba ha bia no obenya wogie de akọ enti wo ba ha yi
I am man. Who say I want for number na check. Who say obenya o GNT. Dada do fa number. Fanko baby ya. Asa hwehwe hu no baby asa. Baby asa wo, esa de ba. E no pe oje na o man no kwan man impe anya o GNT. Who say on to me ma. Who say we say ache ade na dada wo mai. Enso so epia but ene die nyame pese o GNT. O de na be kan ye ho. Nti ne wo beto no o kana ko man to ne yam. O baba beduru ha biom na o be sere. Na enye esum biom. Na de eye kete e we awrade ani so. Eye kete e we awrade ani so. Good afternoon. Also, confession sets free, and I like this bold. I like his bold decision. For sure, you and your team will help him. God bless you all. God bless you too. Evangelist, Mame. Na na kwa kutu John 10:10. Na Yesu na anu masem. Ezra 94.1. Ni wana na twa no ho hia. Se Ezra 94.1. Ezra 94.1 FM. On 29 wa bra onim de wo koye. Na the target no so no one mix it or calculate. It was on makwa. Just say and I make on koye day mi ko wiano. Mi wiano wia. Me kunu wia na say yes oko wia de oko wia wadwene adwene ekurai eno ne kurai ye de na be mbusa masore ma se ye de ani na nante na se ye de adwene dodo na se ye de ani na me ko na me hwa na se ka wona se me se go ani nye o mutimi na ntita adwene ne control ni pedue ni nyina. The mind has become the battlefield. Esubi ewure ni pedue ni ndi afa adwene nim ena eko obonefo no so ba obewia adwene no ejima so wahwe ehuna aduane bo no eko yem sesia this year do 37 babodam for be fa aduane na di obetin se 10 years adinta adwene no battlefield o asai na midfield na breaki team bia na midfield breaki no goals no say hye no a say kwa na say hye midfield na say bia ma Ghana ntimi nkwani mu bia Ghana ya midfield nyina say no mu ja ball no eno ano no Ezra nya blaster midfield papa bia bi Solomon tare ni Michaelisian no e free sa squad bi no asa o free bia no hye Ghana o free bia Madagascar kuro we no hye Ghana we ni nyina ye di midfield sa na huhumatie sa adwene ni akoma no ofa ewia wa wie nipadua ni nyina nipadua de aka no nsa te se jimi for bay for we ka se ko ha no ko enan ko ha no ko because adwene ni akoma no control body no wafa nti kane no buku bi bai esi for this buku no bai na ya draw nipa akoma e wa akire sei na ba ko be hu se ye Yesu ti akoma ni mu no emwa ni nyina gira akoma na bonten ade ntira o ntimi nwuram fi se akoma ni wura no on na di odi akoma no so ti wotim ehan da akoma nim abibia wo ye bia ye by the moment nipa call back na wa ma Yesu afiri akonya no so no na bonsam ewuram no abeteki akonya no atena so no kokokoko no ewuram ahantan aponchirani no ewuram ododisu breko efi no ewuram wowo no ewuram nyenya nkyere no enti mwa no nyina control enti ahan ni tira bonto ntimi nwuram enti so abonefo no fa akoma no no fa adwene wie pe wo wie a ebi ni de atoye nu abeme so nanka fie dunsia de ye ka kire wie nsa mame abatan sorry o batan a wo tie yam from all the 16 regions Ezra 94.1 Ezra 94.1 Makosem 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 all the 16 regions abatan a wo tie wie mo sorry fa aboso mo batan mo sorry o Jeremiah kan wose mo so na mo aboso mo motofo ani nti ene mi huna abirwa ye ni advert da wo abirwa ba ko pe no ka no so wawu ayi ba ko ayi wa ne no ye ayi abirwa no ye advert o wawu o yisi ni no yi video o yi mo friends wawu
ono wane kai dia kan nyina ya mrantie emabawa ena hwe the way nipa awura bonisum enye aya honhom na control woma hu se adwene ni akoma ne bedu wo nsem a asa na kede na kola keto atimi tam ne maame so de ne ko jiskep maybe asin for su kwan so barrier before ultra asante ne barrier bi wo police for bi chi ka omo chi ka na boys omo do papa omo kwaso agwa so du omo kukumoluma so ndin taka no man fanta no mi ano senya barrier ko papa ni tina of ahonhom e control no person interface of form man o kan intrisia was nya ne moja ne honam na anya o baby awiasi ko sese no nya ne honam ne moja bia wo ye ne asumu atumfo wona wo pa wia na ka brante kama say ye wia na dwene ye wia na koma se sika bia beto mi nsem bia sabi mani mi fan ko road ross Tony nsem yenko pe bini yenko pe bini this is san ne ni aba no se den am discard here this is san onu dey road ross o dey to nsem na DC sport Minsa atobia che ato enemi shade bo social media ma me bi to hwe ni kunu nsam yewu ogoton ye nyesi kan hwe nkoda wo fi onye sika koto iPhone 16 Pro Max e ko chane girlfriend yi sani mi no fi onye sika hwe nkoda wo fi wanye bia koto iPhone 16 koma hwan da fe wo be jeans akwa bi be ni sika le fi microphone dey akoma again no wo hunu eti bia wo de ne wo fa mo adwaman o kwadu wo de ye wo se wa na do oga obi na be esianawa kanino na me tire bia ba na me jime no ni so ye boga bibi na control mama dey hu say adekọ so nya control for few minutes few hours na woni so atimi atiu se and na se kan go fendi ewu a de ma wudi ewu no wache no ho afa court busa na nya mi o ebunsan Ezra ede na kwa kitikiti we nje de plan o to do ba ma wura no ho ebunsan but ade ni see ya de ewu hu no hwe won tv de control na akoye to owia usawia no kum nya se wo gu ani mo ase se woni so ade wu ntimi mobra bio wuntumi nya bibio afa wasem nya kanene pa sika pa ba ni sempa na de yeden afa ntimi kan bio wuntumi kasam de road road grand plot half plot quarter plot ko want to be but as dan kan rade say yesu so wonu de wo bai na yenya nkwa na yenya no morso ena wa wura fidua yi mu ya na adwuma kese ni fapem eye Kristo obenya fa Ezra 94.1 amba dia wa hwere nyina bedu we wokase ye awurade meta wase o mama ye ne commentary si bia onim se John Wesley no kekan se bi no go no na samba ku bi okai wo se ye no nam no ohunu bodanfo ohunu obi a asem bi ato no ohunu obi a bibi ne niswade be che se oninam tibia bi mu a enya otetena se ya de okacha ne ho ane se na nke betimi aye ono enu de betimi aye ebetumi aye me eti anya ono John na ka yobi a dumbi ananka papa no anu aka no mama betimi aye wo betimi aye me aka se o ma no mu si sunyira uma mu de bia ya be wa poso nana Baby, who no? Me na patase na bishia mi meti bi. Wo bodam na odi bongrace. Enua de ye kola be. Yes, bongrace. Wo lodu ball egusu na torebo hunu na tai. Odi dua sha ye kola be ni etatwi. Na go pia. Sada no wo me bi gira kwache mafoni mu osa. Yeso abegina ka no. Ohwem se ya no asere. Itumbuto no man 50. Sami dance obowidi omebodi okay pa me se meti sister so ani musa si ready bo we so school one pema one pensa one kwasa so ye nyina wa ge bio da bio na ye den
eye den adom ana me am din se hunu ahun na wono a wonim hwe ba ko so sa wo kira de won kan ye technical school mini na wie KTI 85 ye wie ye no ndo tim nyame ye na dom onya ho kira de nto kire carpentry mama ofri wa onim kai ofri school mo atiasi kwam say card ni pew mini we poda hospital bu 2 years eyi ni se na kwaboda se wo mu a ebia wo ye hetu echi na pe man no nsa ne ade da we ya no mu fu so wo sa awie wo wa bra bo no wo wa sa awie wo ya nkukura wa wo bewu apetesi a wo numu se ya nsa wa wo yem ne ma be no a enti wo kura de wo ya pia wa si che ye fo aso nya hwe wa ye nim se wo mo bra ya hwe wo telescope wo if they see the future of your child they begin to attack. Yes. Ebi na brand ya twini ba ye na be mane how okay and now we wura hay fa ho die wo ma okay Ezratv bejo na o be ware awo ba afi na o di afutuo e de ma o ma abata sorry monpai ye be sere be akola ne he kon ye be sere ma me dase. Okay, what's a good afternoon, Marco? Some people steal petty things. Example, lipsticks and panties and other things. It's called kleptomania. Okay. Yeah. Kleptomania. Obia. Bibia obehu bia no. Ne ho keka na e so wafa. Aside from because me kai say me wo school na ba ko me ne room ya wa she na ma say on pehwe je panties oyi wi so na afi wa say no scan obe ho ofa wi anu wanu no and obe bu san say de o say enye mani o minima de obi na de bi oni ma de kro na de papa ka so o sha na danfo bi wo patas me sha me yonko bi data ne wo nhwa na yam say be ko ayi wo agona Ezra 94.1 Anagaja outdoor wa agona Anagaja junction na me fa de na me hu ye bo kromfo na me dane mani ko tom enti me say ja obi be say so ntwe me ko pa concern me ko hwe kromfo kra no pente se wa ko wi ade o fuel station hono mo a ye bo no ko me ko ya obi anu ni wi school Ezra 94.1 Ezra 94 na me hanu na o ma na ni so obo mi di me yam de me pram ye be chiwa bo afa tibe na am say eh asumesi na den na esie chese obi onu akrakra ni ma de krokra aya na ama na ba beju ba bia waduro no na oju ho a wonti asefi se na se me na o kai se me no call ya kwatena ya ya tanke ya kwa China mo yo mabie ya ya shia ma mi bi ne ma no ne ba bema in fact hu abusua na hu the cry say and they were want to do yes o mu ni bi o wo mu wo bi anka make us enke bi cry ya ka kwanke ya cry enka ho but o mu wo bi a woni ma the cry abeto o mo that moment na wo mu nyina atimi aye basa abo mu sa ho na kai so oh then it's true say wo a e was so started on ma e rampai bom do mo ranya me shum in fact ye mo bi o ho na ma ye no so hetu ni nyina still that background na ye de ma ye no e da so ho because at least e prayerful it is a wusi so na sampai bo sem no on say o kan nyina no say so dem nyina won see hoda and I was asking say ya amfa na nkobi ana no na decide so be jai aha ono na say on say who decide so be jai kra na at least e was say some background na di realm no e ka honum but obi o ho jai a ne bibia nso asizi empire bo a wonbo cheso ono kra de emfa ne ho asori biem ba me to nya na medwu mi bi say initially na sa na ma we me nyini I just felt one person ye wa de no waye because never be o ye mu bi ya de person ye ne aye so but and somebody be on so outina the quadru me sa minti bi da the matter you say bia o say masturbation ono e twetwe no ho but we e too deep we e too deep say sika krawo a wo de sika no de be ye de wo say o de ya ne say kodi na say wakose sika na afa wo di wi a no abetena say hu say wo abrabo e wo say wo hyehye odi didi kura sanka ye me ko just say wo di kodi ma ne wi a afa na wo betena say adwen ho say menyaska me de better plot menyaska me satisfy me wo ska wo hu but sika ni nya banso a e ma sam na de koye this is too deep enti na mo say ma busa no say obi ka che ne say ne fi aboso
na mi busa se ofia abosom no onko a no serious so ana na omo se omo ni pa ko se we na me pese me se adentia Ezra and it's true what one manager odo ho hyem inka ya mi asamre pa kade na nkamaye. This is so serious. I'm just praying say how they or the aban minim me wogidie say I was say wa fa number ne dada ama ma ka say ayiro obabu won obabu ho and e bia ne na nyame pese oba na obeje ne nkwaje me a nice guy na nyame so ya na de ma oba ba ko pa ya mebo ane say ne ba no situation we bi nko no so because omo de ya nyam fa ha ya de be fa ha ye bompa ye senya me esakra wiem na ne ma nyina ye ye mana oba mama se ni nyina go betimi esi ye de me sakra ba no me chese wo ye oba na se no so wa ko ye oba kra no so de ehu wo ho ye bompa ye se wonya de ne na esi ande ogidie se sa na ma we nyina be free ho na so afutu a mpanimfo de ama ye nyina no ye dwen ho se ye nyina so betimi afa because we ase na nda ho kwa ye hu wi ase kakraka na so ye nkomo ensem ewo mu no me say cry there ayetan ayehu so because of our spiritual things na abana mrante ni sika ne we ni nti no ye besre ye fa no nyese ye tia keke na no na mi sa papa na ebusa sa asem na ye omutia omo de ye de bebre tie de sa akwa se ya so tv ye nya hu se ma akwa betina so de o pe bibi etie o pe bibi asre ye tie ne sa akwa but emu afutuo ne ye mfa ye besre ye fa afutuo ne ne yesu ade nso eka ho minim se abrantie ne nkwaje mu ano wo no nyame be ya do pastor Julius ye ne di nkomo ye wi a all night Friday ye de ne beko ye nim se nyame de ne nsa beka na ne ma so besesa ye bom pa ya ama no ye bom pa ye de ama no nyame de ne nsa ebeka no ma de ma sesa Ezra 94.1 FM and afi Ezra TV na yenye birthday Nikita was say mama sewa my name mama sewa birthday Nikki Pizza fan club London okay inti ene mama sewa birthday papa ka eshansem egune so mama sewa birthday mama sewa me na Pizza fan club nyame a wabo baby onim se nti a woman ne abeto na ukai die do baby ase sa edalo nye enhira amen ene da bi se ni nhire wom enya wodia bambo bi wom enya wodia amen kanka se ewrade na nkasa de ni nsa beto so na wa control opem se ubehia wobofo o nhira no nti de ni mu nchira na dumunti amen amen onyame nhira pa happy birthday ekria ebia no be the same problem ebia obi awo ni krukra nhwe no ebia no baby be ma no epese wo hwe na ade nenso obayi se mema okwan eni ade ma ko mi si ewiase na ento wada wona bibi ha wo de wo ote wo no bibi ha no ne ha no ntse wo de no enti wo babusa se wo kɔ hɔ akɔye de bibi ha wo enti na wasɔre ye no enti mesira sɔre tentem ne ɛhya wo so oboro wo so no de ye wo se kokun ho no ye kan ye yie ye hyehya ye yie ye wonyame nipa mu bi wo hɔ a ondwuma omudi ano no se ye bɛboa wo enti entena da mu nsu enkoku nipa no enkobodua na wonim de ta kyire se be hia wo so biem wonim de kyie dane eyie enti mesra se bibi hawo bibi a kyere wo so wo kan yenye yie wonhuru de wo mfamfa eye wo se kwhye wo akonfo unse ma ko ye share program we ase e ba ye no unse ma hye me ho akonfo no eswatse ye be ka no kora eswatse pa mi kokunu eswatse kakra se program we ya ma anka ewudie ne na dɔɔso ma hye me ho akonfo mi huru de na menya me ho enti na me fa ase kai ko twitwa no mi ko ye sei no eswatse sister enkokum obi na wako jail rank wo hu se de yakoso ne so yesrew fabra so le waka dware anopa bebre ba ha ombeka omo asema wiye no no monya moampo efiri ha obo o mesre sika ane ababa wo ya wa di be mai ba ye Friday no Friday na oji na we ya o di be mai ba be ma no di ne ba ye ensu wi akire
nyame ye na dom hwehwe niema wo de free akwa ni sika wo de koye nyame adom e kire de bebi so nyame adom e kire nti se wo tena afie a anka wonim de beto anka obi ka se tena ho menko ba bia ono wo sa hawo no mu bi enti mesra obi hawo nya obi hawo enti se bibi hawo a mentena se e ma ne nkunwie waku awie no ka se kwasea ono no da ho no wa kwasea e na wo da ho no na nsusu nka wo pie ya nka wo na mo a anka yetumi solve ye de ma enti nkotie wo bia me ya ade ya menhye de ntietie sa ade ne kire me so a menhye de ntietie bibi sa ya wo ka da mu nurse ni ya ni kunu ye ya ya de to ni so ne mantem wo fo nyina so opia no mo do mo se tete so ko ni kura busuafo no a painted picture na ye so black said you no na tete ni kunu no yes what dey ba o na nurse ni e na wo de wa asem ko na de ben ena da ko so what one dey chinja no se dey be meko to wo ba ne de o se wa mu obi amane no ka che obi obeka se mane nko sorry ya no de ba ne ka asem no afei de wo koye a wo frey je se won tumi kasa wie da o se he metu obia fo se wo hawa o sorry no on pie na o meka ne haw na afei wo be wu hwe wo se wo dru fie wo wa ye so relief adare do be da na obia so na nam sa ha we na wo nemu na ye nimo da wotumi ji lolo ma be ma no store be ma ne timu nyina ayo ba ne dia yo de be wura na enum se na eden eso so no yeso na eku no ebusi aforo eno se maintenance se de mi wu kura mi timu na wo kura we ma wo ba asam ni wu ye e da so wo obi be nimu obi be ka de esi wa ha a kire wo esi wadwane abetena ha no enti wo pie ye no ha wo be ka ye no na wo kai teacher ni a wo no so na ni kunu bu no bebrebe ma na ni eseye no ano wo hunu kwan a wo de ne fa so wo se da bia na mehwɛ mu na mpesa me ba na me beka de me fa mu na nka maboa mehwɛ matena ho a mahwɛ de atom mani asai teacher ni ensanka wo sore waka e na oba ni obepie no kanke beka nyansasem ba ko bi ato ni tiri ama na sore afiri ho o se ne kurukura anya ko na ebia nkura ni ye de no se mon kama no ntum be ma to me what to make two phone no the about phone ni so how aga na me te wo kasa wo me ye ko na wa se da ti e frɛ enkwara ne che na wo bese de ogina so no hwe mama ade ba ko me nipa na wo no store ne mfa nko be mfa nko be ono so na eton wo na eton de wo ko eso giant catch bia mfa nko be bia ai se wo de kwa abenya solution na so no so adwuma be da onya wo hawa mislament na se sorry waka wo de an se wo betu anamon na baba be kan ye ho okay frey numbers is so 0245 3014 055 260 15 when the production lines into wofra ye betcho baby e wo kumase edum old Malcolm down achabaro abrosan no mu wo de wo bedru kumase edum a na wafre ofre na kire baby a ugina na yabomodia abefa no abeka yensa na yen solve enfa emma sade etie bia no ye be ye ho adwuma ye tukwan na no evangelist mokwa ya ne kwa ne ka ko ka hoi enso da so konsu pa on pa ba ye papa kafra atese ha twene enti ubetumi aba na yenim se osoro ba ye boafo am yetumi aye wo boafo ye kwa oma ne so na etiefo nso enkyere wonom adwene ewo asemi eho enti ensi afa phone lines no eguso maye na ye kwa homa no eso 0558 620 300 0558 620 300 me pa cho sa wo baswa wadama
na wajom o TV set no volume no bomode asa obadwom no sebeya ye betumi ene wo akasa ana 02083404120 02083404120 within any baby akasa free. Okay, went to me and you so within the baby akasa free. Hello. Hello. Within the baby akasa free. Akasa free is your friend with. Yo, mommy, it's you. 94.1. Marcos, we dear. But I'm not sick. Now, that is Mr. Sam, casually, the only video when you're Papa, if you what you say. Then I am a BBA assassin. That's it. Miss Meda say, within the baby akasa free. Hello. Within the baby akasa free. I'm a Kasafi Ashama. Ashama, Papa, it's you. Pacho, a branch now, or can I say me? A branch now, when we son, or call. Call me, you saw Ghana. And you saw baby. And if Okoye, no number, Unyano, and you first was Unyan, and Tatife. I saw Fujinina, one more council man in Humberton. Yo, me pacho me da se papa and the hinta ya wadane di achire yen. Within the baby akasa free. Hello. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Within the baby akasa free. Pacho, me din akofa me kasa free akra. Yo akofa yetio. Oh, Pacho, ejuma na moye no. Ejuma na moye no nyame hwa mo pa. Ye da se papa so wato nyame hira gu ye so. Within the baby akasa free. Me pacho me din de we fia kasa free bukan. Obafia ye nkoy. Me pacho video ya se pa. Ade se me come yi kakra. Me be ma be na tie. Na onya ne ho ade na nsu. Mo nyina kama so de be ma ne ho ade yi na ko ya. Ma kwa wo se bi ya refo. Dia ko e kompa boy yi. Ana ti na te se. Me am sie ni pa no 1% me wale. Nti wa to ya le da tu ma. E be de na wuni bia e ya refo. Ma ko video ya se pa. Bibi wo wi ase ampa kafra ya da nyame ase so yi wa frim. Within the baby akasa free. Hello. Hello. Eba chen ko foforo. So within the baby akasa free. Hello. Yes. Ma'am, Pacho, good afternoon. Good afternoon, my dear. Within the baby akasa free. Me Pacho, me kasa free akra. Your mommy is here. Kaswa. Ismail Yanko for Frosuna Otieno. Within the baby akasa free. Your call has been put on hold. Okay. Please wait. Hello, within the baby akasa free. Okay. Hello. Hello. Within the baby akasa free. The Kasafi Tapade. Yo, Papa Yanko. Yamin Samupa, no program with you. Matthias, move the info for the papa. Kakasa, so for because she knew Muntie, the renewal. That's the way at the well. We've been Kasaka, and we have Mama from Kuala Bana. Omoya scammers na omo digits in Kofotika, but can I mean send them away? No, I say now, oh, my kind of crew, the same crowd, Wakoya Bibi. Wakoya Bibi Papa, na there, or very what you mean, kind of strata. If you ever say, yeah, this up when you do a movie, you do not know money, Bissika, sugar mommy, sugar that you will do much in Oguayan or Namu. When you have to walk kind of pet or the home, one of your house. Yameno Munyajima, Yamin Sham. Yameno and Samin Rabema, we didn't baby akasa free. Hello, Marco. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Like I said, I'm a body. Amen. I could be doing what I feel. Do we are papa. Me and me, you may be not cable. But it's Fiano.
a shame so sad and no bomb papa man. Marco, no bomb papa man. That means them are many that first. Oh, my black woman. No means semi in I should meet me get me soon car. But you see, I'm not there. Be I fine. Then you're fine. Within the baby, I can say free. Good afternoon. Yeah, good afternoon. About within the baby, I can say free. Ezra 94.1. When to be in so hello. Young for frost. Hello, within the baby, I can say free. That's all. No, call me there. Madam, my idea. Some are more coming. I have to say, yes, I'm a potato. Because actually, one. In some way, this year was a bit easy. Minimum, I have to move this year. Canadian, or call and see you. Who chin out as a performance is here. Minimum, or die. Kafa, mammy. Within the baby, I can say free. Okay, hello. Hello. Within the baby, I can say free. I can get a Any my uncle. That's why I'm not saying you. Because this is Ghana almost say, you don't call it normal or ne abuada. And we are the one understanding you, say they are this time. A papa, I have been. It's no When you may insure papa penny. I have 4. And some warrior say. Just say, see a macquarie pass or beer mechanic hour. In case some I bet Pragugana had a yasan ketwa. Hey! Just say, I return. Utini semwa ochira adena shase wone mofra brim o hono ma na se e kan se oyede ontwetwe ne ho ase o masturbate e serious o ase e hye no bibi hye ne se onkoye se ani ade ne be kire no no oyede oye sika kan ne sa no wase no na ne ama ense fata ama tese obi dware kra na otumi ekokota ho nene obi obebe bia ene no ahwe free bone to sa no hwe sa emu ayeto akase ne nketo ama tese akoko drum pempen so bia ashawfo na ofom tumi fa be 10 13 ama mu komienu kra ayo mu bro na pra ko 13 ana software mo soli o asofo mo soli o mo sona we dey serious mo abrante won pai bo mo ate ya ka desre bai we dey serious to be fa ma be 13 dey na we o se kra se ya fancy obi akọ obi ade mienu kra let's say we sina gege o tese wa ye adwuma kasa very serious. Ghana suffer mo soli o mo moye no na nsema egu ye so no mo mpaya moye ya mo hwa na tese honhom na hye ye ye de ade ababubo makumo honhom na be control ye ama ya ne ese ye we de mo sorry na mo moye wate na ne ekoso Ghana ha no ano odin hu pa ebe fa ne say agro enso e serious we enya agudi e wo say abusuafo ma mo mpa ibom ye den no mo bu abrantie e wo mpa ibom mo pesofo a o den yankasa na chese o body deliverance akasa na we die enye didi nada abusuafo mo an serious Ghana dey say mo hapa o chese me dwe okra me ntia se manum kra ato awase agume me hu nia me nkampo ahefo
Mofan paibo entire branch energy. Mofan entire branch energy pa me so me de media kakra me won better energy. Nia muano e won paibo na we die. So koso aye ya anhwe kra na afio de ba be wiwe oba so. Eso nyonko da ene oda. Nti mummy yɛmfa mpaebɔ wo de Awurade mmoa no kra keke kra na betumi ayi bibi ti mesrɛ mu a na afei nso momfa madwenkyerɛ kakra mo wo de fa story we ho na momfa mbra na momfa meka me de ho na story ne yɛ de emu enye de yɛ toeto adwen saa da ne ma ne nyinaa ɛyɛ de ema remfi sɛ aha ɛyɛ emergency Ghana TV. Mokoswa na mo share na mo like na mo subscribe ya na bibia na betumi de new story ide aba ma akwemu ema remfi se medin no eda so a eye na akosia wo share me abonte a me say wo frame ya meyode meje so no mama wo 2222 that's the next year so ide ehia. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.